Igana katonye zibiri radio show the best kama mpimye wanje na kutabazimuka mu roketi jumwe za Kenneth Rugumisa program niwamenyekanye ibinisha kwa aba KCB bank no kugira ngo utakiriza hari ukushikiriza ikibazo cyawe mu kugura n'icyo butunyi cyawe cyo kwenda kamotoka n'ibindi ningasho kwetangira kandi kama ko gukunda makumyabiri na mukaga tanu koma ko kwa butanje no mjia na KCB bank unsecured salary loans estakwetenga umusingo kandi tungaroni ya shingi miliyoni 500 garansi umushana na munana zonka ukubasa kunosha shoro mezi kana 20 wakikize plan zo kombeka ukize plan zo kushikiza kiroto cyawe nuko guritaka kuhundu zenju ninga shogura treasury bonds umuringo kagumaninge ibiri ukukize kiroto cyawe zahitaji ili ya KCB bank ariko heyi ninga teresi mweji not munana not ashatineme 14 ukushabaroni yawe not munana not ashatineme 14 ofishaberoni yawe KCB bank netegeka banka of Uganda sente za customers zinzo na deposit protection fund of Uganda okustamp bills 10 ambateka rushushake n'ukuratura KCB bank for people for better mwewe nunga aba KCB bank mu studio zatungo mishana getu na getu kanso man Clinton ansage tuganira umubazi yo guna mnonge nshunga y'abapangisa abapangisa nabo ko bapangisa numenye birebi hatna no kumbuduka bo byaro uko hatari horandro da hatari ningarand ready kantari umpangisa hatari so nzabyo ndreba utakagira umuntu utakatandikire kupangisa umuntu ningi utakatandikire kuombeka by the next time nzaba twita kanso atugamba iriteka area building law ukuombeka ibyombeka representative homukono naza ko nayo tugambira abuko hatna ni utakombekere this time na nunga batori mu matawo nabo rya kubenje uyu muntu mwigene simbaza muturo kubaza kutunga permit ngo muringo kumwe ugukwerinda kubaho kugwa kw'ibyombeko ninga saje cyabaho ninga soshanga lombiko mu gishara so mbene mubazi yo kanso azijya tugambira aha mpangisa no wapangisa no wajipangisa nakwakira kanso namsatu chizi mwebare munonga mutegekana za programu hamwe n'abaturikize mwena amazina no mutabingwa Clinton Nkaburijo mu Prida Narsi arikoza umutendeke kandi arikutura mu mbare igikanda arikoza imishango yo no mu Uganda yona dokoze yambara no hoze no mu Uganda yona kandi umukoti zona uyirewe yacyamani rosi wana kunyuma no mwapir nozayo no mwapir ninzayo no musupreme ninzayo no mu high court no mu magistrates hona kandi tinkora bya court byonka n'inshongwe zinde zangahe izaheri ya court izikwatira no mu mateka nkendagano nk'ebyone bituruntu gambaho byona ninkora ki kwandikoraho nakwakira kanso Pride no Pride yes amazi yo Pride nyine gutuganira inshunga ekwateri no kupandiswa numenya numburi ngaho birebe cyuriyo rando deja taza sebo impuro ntambire shoro mu rwanda yenda fatone jinga leto ndijo mpigiziwe tinje ngo mpandise mbweno reba ngo umuntu okupandisenjo anyigirwe ashitamirwa munonga mbweno haruhe bizubu nkebyo so tware mu kupandisa ningashe nodeta tenant agreement ningashi endagane nishe kwa nebo ningasho kukiza kushekwa no kuba hagati wapangisa n'wapangisa wewe nikinsemeza munonga aha kuba ubwa hatenora no kuba no gamba tenants agreement emyaka 10 hwire na se emyaka mike hingwire kebe bigambo bikabitaro kubuhurira konko bwa hati ensoko gumane tunguka ibintu byinje nibumamba koraki nibihinduka kandi mbicengera kwihinduka wawaho emyaka nki 10 mu misho noza kushanga hine binde birabiro bitakakoze reki bitakarebere nkahati ekigambo omupangisa na no kupangisa ebe bigambo bikabitwireho abantu bakabapangisana konko kupangisa kakuriyo miringo mingi tukatushanga umuntu arahabo kwikiriza abantu kuturo wabo narisi kurebera ibintu byabo hariho abantu babapangisa kubaha sente hariho babapangisa kurebera ibintu ningasaba kupangisa ahabwe imirimo ya business hati byone ibyo bikabitura okuyaho amateka gakagumana gagira ahabwe imihonda ne yagumene yimukaho
government ya Uganda narisi isiga erikutebekanisa amateeka nk'ekitongore ekya parliament kyasharamu mu kimwinki baga amateeka gabase kushoronza ry'abantu bature gyo mu businge. Obwire obwe twineho abantu abokushanga tubura omuntu naza kwombeka narisi tuburiho oraze ngu noza kuteekaho aho orabeere mbwenu ekirikumanyisa nk'ora ori omu kyaro oine omugisha gw'okubeera owawe konka ku wakwetaaga kuza kuronda sente kumara nk'okwezi noobaasa obutarara owawe. Mbwenu government yamanya ngu abantu bingi percentage mpango tekubeera mu maka ageeyeyombekiire. Mbwenu hariho abantu abaine business y'okushuubura obutuuze bw'abantu aho abantu baratuure ntabwete obutuuze bakazeeta nk'endangamuntu naki bw'okushuubura emyanya y'abantu ahi bakora ki bakubeeramu. Hariho n'aba bantu abokukora business zaabo haza okutuura omu myanya y'abantu. So ekyo kyareetaho kugira ngu baaba batakisorongize nitwiza kutunga okutaganisibwa munonga. Mbwenu hati batondaho iteeka eri bakweta akakwate k'omupangisa n'owakupangisaho niry'iteeka eri bakweta Landlord Tenancy Act. So ery'iteeka ryiza kushorongeza narisi okurambika abantu abokupangisana n'abokupangisana. So kunga nirukora omu myanya n'omu maju ahakuba omuntu nabaasa kuba aine embuga ye akugira ati naakupangisa tikikumanyisa ngu tori mupangisa. Omuntu nabaasa kuba aine ekizimbe kye agira ati naakupangisa ahaiguru ahatariho kuraara. So tikirikumanyisa ngu okupangisa nikumanyisa enju yonka kureka nikimanyisa imwe nk'abantu ekimwikirizanga nakora ki kupangisa. Oijireho n'okumanyisa nti aga amateeka gakuba nigiija nigateekaho ebintu ebitushemereire kwetegyerezana. Ekyokubanza akakwate nikamanyisa ki narisi omuntu akakubuuza ata ninga si okaza ota omu kiti ekyo narisi omu mutendero ogwo gw'akakwate ka landlord n'omupangisa. Akakwate ako nikazamu omuntu ogwo weena owakwata omuhanda gwe akikirizangana na mukama w'ekintu narisi ekizimbe ati naakubeeraho reero n'ori akakora ki akamwikiriza. Itwe twine emitendera ei tukuhamu okumanya ngu ogwo omuntu ayikirizangaine na nanga. Iyo kw'okutambura waazayo wamubwira oti ninyenda enju nawe yakwikiriza then okataaha omu nju egyo n'obu kwakuruza omu mwateekaho egyo niyo tukweta ki endagaano. Ekirikumanyisa ngu watambura okaruga okuhikayo okamureeba okareeba n'enju ye okamubwira oti ninyenda akakubwira ati naagikwa n'otaaba ki mupangisa. Mbwenu endagaano niyo etakora ki niyo etahikire. Narisi kumwakukayo akakugira ati zamu ebiro 2 bihika ebiro 2 okasigaramu aha kyakashatu n'otakiri ki n'otakiri mupangisa. Mbwenu oine ate ekyo nikinteeka aha layini endiijo ngu okupangisa n'okw'endagaano egyo tukagimanya tutangwiro. Endagaano neebaasa kubaho omu miringo nk'eshatu. Ogw'okubanza endagaano neebaasa kubaho omu buhandiike. Mugire mwikirizangane nyowe Kenneth nikirizangana na Clinton kubeera omu nju yange egi kubeeramu naashashura buri kwezi 50,60 kurigirira nk'oku mwakora ki nk'oku mwikirizangana. Hati ekyo n'omuringo gumwe. Ogwakabiri neebaasa kubaho omu buhandiike kandi n'omu bigambo. Oshange ngu iwe bakugambira ngu landlord ariyo wamusindikira message ko oineho enju aha omusigye message agarukemu ebyasigara kuteera esimu mbwenu enju yange nookigenda ningenda mbwenu twakushashura zingana. Oshange obuhamu obumwe buri omu buhandiike obundi buri nkahi omukano omu bigambo. Egyo nayo neekora ki nekizibu. Kandi hariho n'endagaano y'ebigambo taaha omu nju yange munshashure buri kwezi konka iteeka ndigamba ngu twakuba nituza omu nju yoona erikuba erikurenza 25 currency points. Currency points omu nanka n'omu Uganda ne currency points nituzibarra 2,000 kurugirira amateeka mingi agariho n'eri 2,000. Ekirikumanyisa ngu bagamba 25 currency points ekyo nkimanyisa ngu n'50,000. Mbwenu omuntu weena arikuza omu nju yoona erikuhisa 50,000 n'okugaruka ahaiguru ogwo omuntu tiine oku akubaasa kuza omu nju egyo atiine endagaano yaki y'obuhandiike. Ekyo
tikukufevaringa ba landlord bonka kurekana n'abapangisa. Abantu bingi bariyo mu bizimbe nko mu town y'Imbara bariyo mu bizimbe nibapangisa za miliyoni za 800 za nkaga konka tibine ndagano zaki ziriyo mbahandike landlord nayimuka akutasya munju urushashe 25 mwongezana zika 45 mwongezana zika nkaga tumugira ndagano yaki yo bahandike. Echo nikiyaho security yo mupangisa na niwe landlord hakubesha yo na hikarimukira haraba hatariho ki bohame kandi ubu baraburuho konka buri bwe bwambu nubaso butarukora hakubiteka rikitireho nke kiragiro ngutari umuntu ari kubasa kuzo munju nariso mundagano yo bupangisa ekasimya emitwaro 50 garaka higuru itari muki mu buhandike. So kandi endagano yo buhandike abantu nyina mbege sekurga hati ne yambe mbaju ibiri konka atitonora tuzuru kutina kwanga omwira gujuwe na hatura atine kintu echukumuyamba haza mwene ningira atine biza kuba abazungu bo nibakunda okushoma umuzungu nabasha kusitamaha ashome buri kimwe cyo nekiryo kandi nawe akumugambira ikintu akugira ati mpaho kusayininga we no hari kwakweshabera konko mwiragujo wamoreka kusayininga nakunga yakora ki agende guyagiro rugezigeze yagiro rugezigeze ajya mu rwaro agira mu rwaro yari konka ko babere w'amazima ngo kinte cyandikire n'ikirungi aha kubanyisubiko ki abamahabo kwenda munonga nibakora inshobe nyingi amara kwandika ndaganejo agisayiningaho agikwasa landlord atambura nayo watasigazaho kope konke ndagano nejo eyimwe mbaju ibiri umwena mwikirizangana kandi muri yagumana umwishike kirana kugira ngo negambe iki kandi no kubasa kujika wote ne hoki kope mena hati obwendo ningambe ebi nishobora endagano yo bupangisana no mupangisa landlord niye konkaho nimbasa kukitahamu nshobora ngengo endagane gishime kubera mu bintu kina bintu yes kandi yambaye bene kunakuzo mbintu ebyendagane bishime kwa biri mu ndaganejo endaganejo ishime kuba nebera mu abantu babiri omupangisana na kumupangisa yes amazina je nana ebukumukwata mwene kiri kumanyisa ngo landlord ni wano kupangisa umuntu basa kwechumintereza ako abantu abingi babiha ushanga umuntu yakujya turibanyita Jonas kuno yabo kumwita Kenneth mwene basa kumanya ngo endagano kukiriza wapangise Jonas konka kuno yari yerindi izina egerabe tariki ndagano ekiri kumanyisa ngo ni chukakata hongu yo landlord otakikirize muntu kubera munju yawe hini kumuyo ndanga muntu ukatunga kopiye ukamanya ngo go muntu numwita nanka nakomuka nkahi kuyakubatari umunya Uganda nakubite kandi gamba ngo utariyanga kupangisa umuntu kugendera karaye imyaka ye icyari kirangeye na hakurya kuyakubatari umunya Uganda mushabe passport kuyakuba atagini mushabe driving permit endanga muntu sinebe kabingi mwene hati twakugira ngo ube iniki endanga muntu egiye akaba ekiki kapa practice hari endanga muntu zebuki zebikabingi wamara korecho ejo ndagane ine kubaho umuhendo gwe sente ezumwikirizangana ezendagane ezumukureba ntukora buri izoba nizutwereza security yesente aha kubite kandi gamba nka hati ngo landlord yakutasyo munju nasibwire nkicyubuzo cwana mbuzaho urayabya ati wanta marga atayimuka ayongeza kirindi konkiyo naho wawatandika kuba customer wawatandika kumanyira ninga niyo naho wamanyira baneiba transport aba boda boda emba kutwara batandika kumanyira mwene kwinjira umwanya nkibasa kukostinga ki ibyo mwene ko kubiri kumbahandi ikitire mweze sente landlord yenda kwekwasa tere mwene hati ubuwantama kandi ndukunda kuyumnyongeze rent icyo cyuma insangu kumukwa mukoze ndagano mwatire mwaka kwako ninja kushashura imitwari 10 ninga 20 buri kwezi tino ku landlord ari mukaho akakongeza rent akuba rent nkigamwa ngo umwiteka turi kwikiriza landlord kongeza rent atahire mpangisa notice notice yabwina kuki yabwire nkirigiro wire ko buri wa wiki mbabine kwa notice ya wiki ko buri kwezi mbako ayo kwezi ko buri kumara mu twire wayisize mu mwaka
aine kuha notice y'emyezi 6 akakumanyisa mwene nyo ninza kwongeza rent eje myezi 6 kwera akore ki yahwaho so ekyo kumanyisa mwene no bwakwiza kuza kwakutamirwa ine kunywa nko mubazi eje myezi 6 ninga sikoro ryo wawika ine kunywa nko mubazi mu week ekyo kasinyo naenda kugira ngo ntaminiti nakikenda tunge nijoro amazi apositive nico nanga abantu abapangisa bino bugaye bwinji kunkana bwo hina ibukoma iyo nko mupangisa wahurra waruha taronda gane takurugwamo kunkani wakujurugwamo oine kumanyisa mukama w'ekizimbe kandi oine kumwika shonga takora ki tarukubanza aha kuba wamara kugenda okugenda ko kikumuzura akora ki gumana akubanza kandi endagano kuzipaza framingirwa ro umuntu akujya ati twakora endagano egiye kumara umwaka hati wi muko myezi 5 kagenda ikiri kumanyisa ngonoba wabasa kureta hori kuherezo ryo bwaye bwo kutabariza kakutwara umukoti akakubanza sente ziri zutakoze iki zutarariremo akubenju yawo nabasa kwa yata mundijo oyizute enju yanjye mbe nikikora ki ikibanyisa mwena ine kubanza kutunga obugabe bwo kugaruka n'enju ye ahakuba tarushwa ko kumukuba mukoze ndagano mwagira ngo ninza kubera omunju egikumara omwaka iyo kiramusimya emyezi mu mushanja uti nagenda naba tarushwa obe myezi 5 yasigarayo enju egyo no kigitaga kuba mukine ndagano yakora ki iri kugenda umisha mwene kiri kumenya ngo rando nasigaza obugabe bwe kubasa kukubanja hari ekyo kandi ndagano egine koreka address na description umuntu wampangisa enju yakanyina wampangisa enju y'ebishenge bibiri wampangisa enju ki ineshangwa nka eine kubera mu description y'ekimwapangisana hakuba no waza kushanga umuntu rona kupangisa enju ate kiyungo takora ki utakikozesa ninga shi yakupangisa enju atibate amuntu gwibate utarukurra no kora ki ninga shotarashohora muri yango gwaki wakanya mwene mwine kumanya ngo endagane gine kubera umwe cyo kimwapangisana irimo muhendo gwesente irimo embaje zapangisana irimo no kwakuruza umwikirizangana hakuba hariho imiti yese birimo mu mateka ebikugambo ebitukumanya wapangisa enju ine kuba erikube egyo mu muringo ogwo kuturwa mu abantu kandi niwo wagipangisa ine kukora mu ebyabantu bakora ki bakora hati omateka ga Uganda omuntu wakupangisa enju tokupangisa enju yo kuturamu oto okagihindura mu let's say a crime scheme aronto okushangana ndakutendeka abahekera bacyenga hati wapangisa enju ukagiraramu into respect yango enju niyo kuraramu mwe twashango ine omateka bakashangoro no tendekera mu ebyo bokurwana nenga shabisi ejo no wahinde indagano ejo so oine kuba no kukora mu ekyo kikora ki kandi wagipangisa kimwe kuba nebere erwo mu mbera ezikukizanga n'amateka agihangire radio singa katunyize gampara batukize twine council Creighton John Trevenshonga yebupangisa kanya tuyupangisa abo kuba umuntu landlord no wapangisa ejo bwe ncyo ngendo manyamateka manyabyinji kandi aza kusigesa mu council iwe chikuru wene kechikuza kufutana chikutana samwe mtsakon saving esumye iwe tokamanya nuje kuje no mutera no shanga kare cyabe kitakirembere cyangwa kati yashobora katsonga mukamuga kufunuka sityamche utaka gatujejwa program ekiri wamanya igana katonye zibiri radio show invest campaign wanje na kutabatsi mukamuke y'umuza Kenneth Ferguson Mysterious kandi nyine council Clinton Trevenshonga ekwatine na upangisa okupangisa enju y'omuntu noyishime ko noyenda kishime ko nomanyiki kandi habo nkikiri important ninga shiri kikuru munonga kokoma mwibya tugambira kugira ngo tubase konse ningendagana cyo konta umukono handagana yone ekubese ninga shiko bihandikirwe landlord akagiseninga n'umupangisa yaza kuza umuntu ninga sho umwanya kansa tugambira ngo tukupangisa enju konka nobasa konko ine kuyagamba ngo mwanya gwawe konka utarhunju konko kupangisa yako no bakokumbira abantu bakupangisa amataka farms ne incho wanchetenga agreement bwino yena tsuba kansa katrebe haraka twanye no mugacyo jumtirize jya bako nzabwa ni kwataje of course kupangisa no buhango bako tware baharandru konko kupangisa haro kupangisa kari muntu haro kupangisa omusiri by that musiri kupangisa gapangisa musiri gumuntu hinga modelo chizo usharo romanjoro hati tiri yapangisa gwa landlord
hamwe na tenant ompanisa landlord aine powers ngashi iteka rero mwicyeza okutegeka omuntu omunju ye cyo kureberaho ajya ati nyo tinkwana ngo utekere mu nzu yanjye tinkwana ngo uteke tinkwana ngo gire abana omukikari tinkwenda ngo yashahezi mbwene ushangiye nka koko no twazo wabo mukakira intuni ukitahar kene iteka ragamba cyanshonge ryo mu Amerika kansi iteka ndagamba ekigambo vacant possession. Omuntu wona wamupangisa ekintu no wamuha ubwawe bwo gukora ki mu kukitegeka bwo kukikozesa konka itwe nko mu history okukishomaho kugira ngo a man is born free but everywhere in chain. Landlord nabaso butabana we yakuri meetinga but circumstances kore ki kuri meeting. For example wapangisa omwanya uri kumanga no gukurara hato kigura mu kanisa landlord ayina ubwawe bwo kugira ngo umwanya gwanjye ubwo batukora ki kuraramo. So nikikakataho ngo niwo korebe by'abantu bashime ko mbakora akuba when you become a nuisance ndaza kuteganisa niba oyo enjoy ngo ubwawe bwawe konko tatahira bwaki ubwo abandi konga kandi landlord kandi ari kudetermininga nicyo rakora umuntu ikitando kiteke mu kikurebo iso for yo tekero muza soro bazo nko ta data hot plate ebyo tubiri kwikirizo ahakuba not in a vacant position. Ikiri kumanyisa ngo wakora vacant position omuntu yanabera mu nju yawe oyine kumuha ubugabe nawe kukozesa ikintu cyo wakora ki icyo wamuha watandika kumutahira no wakora trespass akube ikintu cyo wamukwaza ngi kitari ki mukono yawe mwene yo kuwa kopangisa umwanya landlord akatandika kujya tumanya wiza shayi 2 shayi 3 icyo yakwe sana mwamukitira umudagano uti niwo bapangisa banje nibiza shayina. The reason basa kuya security purposes kunka nacyo kisime kwa kikirizange no uyu wompangisa takatahiremo omanye ubukwakuruzo buri amajo gumwakora ki gumwapangisa. Yes, good. Now katurebe ahanshonga ekwatini omukongeza rent nakunya no gacyo kongera rent na yaza kubyongeza ashime kubaza gambara tenant ninga uriya mpangisa umukama amajo ine ubushobozi bwo kwinjiza rent kanshi yaza kubyongeza ngo ashime ko nayibyongeza ati no basa kugiha mutwari 10 umukwezi kumwe udutuma mutwari 20 mu kwezi kundi kandi bagakomye byo tudakora kugirwa ku shashuro girije hati ningera nacu kushoborire aba turikize ngo tariho landlord ari kwikizwa kongeza rent eri kurenga ubucweki 10% kandi no bwakuza gukora ecyo yana kucyongeza tayine kwimuka omu interview y'umwaka gumwe nabo kakugaruka gakikora mu runike 3 n'ingebe abana ekiri kumanyisa ngo wataho umunju y'emitwaro 20 landlord yakubyongeza tayine kurenza 10% cyumanyisa ngo nasa kongera ibinka 2 bebi kugira ngo kiguma kandi cya kabiri na yakongeza aseme kumanyisa ogwo mpangisa rumu koro orwo mupangisa wamazire mu mwaka arikwenda kongeza asime kubaraho kubure myezi mukaga akakumanyisa haza omukwa mukanka turi omukwa kabiri muntu nakumanyisa 3 mukwa mushanje ni amajwa ganje agamitwari 15 nagaza kubagariye ga mitwaro 20 omukwezi okwe so okimanyi kujya nkoro takobasha ubase kuronda handa hora akore ki ahorazi otherwise landlord nawe sakweshanga runakora imishango nkana of full evictions an affair domestic violences cause if someone aryaho nakuteganisa ombutura bwawo kandi kubera hamwe nkimanyisa ngo yatandika gukora imishango narise bihagara. So mwine kumeka shongo landlord tasimiye kongeza rent atamanyise bapangisa kana yagu yakwana ko manyisa aine percentage rate eyatasimye kora ki kurenga kurigera o sente ezamajori okuya hari okushanga landlord amaju yagengeza standard hatumbe muri omaju gatariho wifi gatariho bakuni agenda leta services ezinda kora ki azongera. So ebyo nibasa kuretera yayongeza rent. So circumstances zo kongeza rent nzibasa kuba kugira ngo kunajya ntashime kurenza ya 10% mukongeza kongo kashanga wagira umunju obwiro bwo washangira taro kikari bakateka kikari bakataho mukumi
bakongeraho bakatekaho everything that is there, services zikengera ukateka ngo notaguma hari icyo ihanga ndukunde ntunguka mwene ntunga yamara kwiza tuni kujakira konkarondera se kwamanyisa mbwire wo myeze etineti niza kongeraho kinza kongeraho so mu expecting ngo rent ne kora ki niza kwimba ntwendero mkanso amajuru amengi ningashi abapangisa bengi babini caretakers nisha Kenneth ko wawe yo totayo company migo ya America so caretaker mureba nyumba nona kumara president kati gengu caretaker kuguyisha yabura arosike inkumanya of course caretaker kagenda sente z'abapangisa so bahenda randora dati imwe ni kushasha sente zo niga mu byuma juganje mugende abo kuba ukabutashima kabije kumana mu stock account iteka onarugamba ki omuntu abona kabata akayambwa togumpanisa they are in pride positions. Landlord Tenants Act ni kirambe kaje ngo omuntu we narukora mu izina ryawe wa landlord naba nakora mu izina ryawe niwe uri kuba nokora so abono ba agents na assignees ikiri kumensa ngwiwe wateka oke yateka ukamuha ubushobozi bwo kwakira sente kino kwa kubasa kuzakira akagenda nazo dino kagaruka shaki abapangisa icyo cyo kiriya omuntu yena yajyane sente kandi ubumwe mutora mushashura landlord takabinga muja kuba in fact natine nabugabo okuyo rent period yanyu yamara kora ki kusizinga imko mukoze kimshashe njo to agamba ngo ashime kuba uhame na landlord mwe muhandika mu university kana na kutera receipt wa university abo landlord atine na receipt na iza kora ki wahiza kugira ati mukazi huriya yiruka simwe n'umutima mutango wakwiruka kuba yakore mwine nawe ikiri kumensa ngo bachimayengu omupanyisa ino bugayo bwingi kusinga na landlord kunka landlord ina mani mingi ahakube kintu niki kunka wa wachitayire mwapangise obwiro bwo kubochirumu n'ubwino bugayo bwawe kandi utakubasa kwatwa nutekwa kucenjoyinga utekwa kubyama urarogarami ubujumara ubustama ubuzina as long as tokuteganisa bakurye nyuma kwashanga aba neibano bateganisa ninga sino bobuzo busingi ece cyabana it is iteka rya Uganda turi kucikiriza okwiha abana bawe bambasha kutayira niba bakamuteganisa ninga kusise ibintu bya landlord kunko umuntu kugira abana be tino ngo kora zaro rwihwa ery'amateka go tugakubikiriza ibyo tubikora ibyo ne by'abantu munandagumana arebe kizimbeke okuyachombekere nko kirago napana irange netekwa kukora inshuro netekwa kugitere simuke abana batekwa kuzana umuntu natekwa kuzana ndicyo namakara hano natekwa kwandika okuyaho no basha kutekwa mudagano geti enju yanje kuwagisangiye nuko rukora ki nukurugireka icyo kumanyisa kwara asimure paint akugenda nakora ki konkebe byatarazara itekarengana nje nk'umutwara simyaka yobukuru ashwere azari hatiwe kuyazara n'obugenyi ukabutaho bwo bwito landlord batingwenda bana icyo tkwasa kora ki gukora ibireba hayi n'ikintu cyangire kanso kuri kigira ngo ba landlord zawo no jangu je nyaza kugitaha mushusha meza ashatu ninga meza is it in order kiriyo mbiragiro ninga uko no kwenda kwa landlord abo kuba umukirete umuntu bamustraininga ningo shanga ngo bana guturu niwinge contract yawe shusha meza ninga meza ashatu indagano zona nizikiriza okuyeho cyete karta kwikiriza umuntu wenda kushashura rent advance yemyeze ena nabari yo mukwenda amateka at least emyeze 3 itekando kuma emyeze 3 konka nikirigiro uza kumara kuko ine contract mu mbara yo kwezi hato no shashurota emyeze 3 kikabasika ikiri kumayinsa ngo landlord mwine kwikiriza ngana nawe itekando basa kumwikiza ngo abanza kwiho deposit yo kakasangu nuza kuzo mu majugi mwene kiri kumayinsa ngo as of now omuntu wena ari kushashuza arabo kushashuza rent imyezi mukaga arabo kushashuza umwaka konke ibyo tubiri mu mateka nubasa gushashura bikizoke akoba abantu babiri bakuru b'emyaka ikinantagambire nti indagano tekorwa mu ntatakikize imyaka 18 mwene kiri kumayinsa ngo na landlord tenants agreement yo mwamu gikora mwene kwa mukize imyaka 18 mubasa kugira mwasharaho imwe mukwekora nkiteke muragenda mwajya ngo nuza kumashashura umwaka nuza kushashura umwaka kunka rite kandi gamba ngo advance zone ishimiye kubana zikora ki nishashura at least within a period between 3 months kuba niwe ko urizomo areas for 1 month landlord rako banja kandi afutise munamutije kasi wowe mwene kore no basa kumesinizo mwaka bwaciwe atakuziteka mu mago iyo ko kuzomo areas ayenda kushashuzemo akutisa mu mago
konka iyo kimusasura mu advance kandi iyo takugamba kasate which the law is fair numutekwa kuba mwena mukuba favored so icyo kugira ngo landlord yajyansashure emyezi ena icyo tukiri mu mateka okuyaho numbasa kucyeyikirizanda niyo tunyonja kubashashure emyezi ena kwa na landlord nawe aine kumanyisa ki ngo mupangisa wabo uri mu nju toshemeye kumara emyezi ebiri utakashashwira icyo kumanyisa ngo wase emyezi ebiri nabasa kujya turwo mu nju yanyinyitahiremo narish teka mu percent 80 bakigeza percent mu mateka termo konka nayikirizwa kugarukana ki property konko kumukwikirizanga no mundagano murabayo no uteka mu percent dinote kwa kugitekamo kubasa kushikiriza cyendagano yakoze iki yagambire okay yitwene tiye bari munonga kutayisa umukuru ogo government za zino kushimesa umuntu wa hansi natsigandi kafunuza yabari munonga umukuru kafunuza kangwa temu tukoma dentende hello wanyi nsibire gisibirota umukuru gwa mura kanso kampura akamugara ndafutanga nicyo kwanzisha nagambaho ejo actually no kiri mu ndagano yawe the moment umuntu yapangisa akakugira ati ninkumara umwaka mu nju yawe akisimyeze umushanje akenda kugenda akareto ndizo weshata akakora ki akamutekamo naso wetano igihe tano kwa niburayo nagize konke cyo toyine kukikorota amanyise ki landlord we no mugambira ati nyiwe hatindoho natekaho ndije konka nakumarayo ki obwire bwanje ukimumanyise bumanyise kugira ngo utateka mu stranger kandi akiza akakora ki akareto buzo kandi ecya kabiri na wenda kugenda tikiraje ngo reto mpangi so ndizo bini wa mutama as long as you are landlord notice nyewe mbiri nyine contract muri mbara mwene huire yademesha shuru mwaka nubasa kuhandikira landlord mugambe uti myeze biro misho narisikumwe mwene sentse na enkwiro koreki ungaro teke mu mpangi saki ondijo so ejo determination za tenancy agreement ziriho omiringo mingi umuntu nabasa ku abandoninga umuntu nabasa kugira circumstance ya leta yakorwa umwanya kandi undi takakora ki takayanga ahakuba amateka tugakumikiriza okwe barando dawa mu barstable najya tinyenju yawe tinyine undi agiteke mbene guma hweki so icyo cyo kuretera abantu abamwe batamwe n'isinte bakora ki basigaye konka tari tekera kora ki ikibuzo cya kabiri cyane abuze atanakingaje maybe nasa kunabasa wacu kono tingaje konka buri umuntu ahino bugabe yo muntu wo muhire sente zawe ngo kunacicenga ni kwanga nahora rakugamba ukanumuhire sente zawe agashita kukoza mwana so umuntu woshashwire umwanya no kizwa gukosa ngo kwenda konka ngo kunakigamba rights ezawe tuzine kuteganisa ki ezabandi mwene tahinduke new sense kuko twakigamba ukagenda ukapangisa umwanya uri kucumango no gukutura abantu barakamburi umwe nabero mu mberaze kandi ukateka mu kintu kikubasa kora ki kubateganisa arabapangisa okushanga music yeye kwe kubetari muri kinana neberi umucyenda hatoriyo ndijo hariho nashome nakora abana be homework niba so ushanga interruption zezo nizubasa kuretera umuntu yaruzinga ba clients nase ba customer beye babapangisa so icyo nicyo tukugambara ngo iyo nko muntu wano pangisa umwanya geza aho mununga kuranga ubwayo bwabo wagera tuwasitamira ki babandi yes shobaka nabo kakase mutuhendere kanso
Enamba yange y'esimu eya MTN eri 0779 0 89 8 44 4 26. 26. Kandi eya Airtel eri 0704 0 56 11 29. So izo nizo namba zange ibiri kandi Okay. aho mubara mu cyombeko cy'Amazon. Noti 3 bandu simu y'omwami oguyakaso wakosa utacyandika noti mushanju noti ina 56 11 29 na noti mushanju mwenda 99 iwanda kugiye iwanda kumuyobozaho akote nibe biragiro akote nacyo za senior council naza ko nakwe kaza bwo ho inzamkana program ka tukora n'ikimeze wa Kenneth utakano kakivejo